Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omadid kanali Ihsonbek Sultan. Do'stoni aziz, imroz дар sharoit xona chorora chixel ekonom va bosifat nigoh kardana برای شما نشان میتیم. یک دونه لایک بزنید و کسانی که در کانال ما مهمان هستید حتما ابونه شوید. ان شاء الله نوار خوب برای شما پیشنهاد میکنیم. نوار ما اصل گرم از ایلوپی گرم اومدگین اصل تازه برای شما فروشی آوردگیم. 5 سال شد که همه آدم قطعی کار میکنیم. اصل تازه و محصولاتی کفالتش قطعی دوستان عزیز آماده سنجیده دیده خریدار کنید میشود برادرای عزیز. 1 کیلوش 110 سومیان. باز چند کیلو در کارای و در تمامی تاجیکستان دستکمون هسته. باز دوستان عزیز درابریکه هایی که اونیورسال آمدگیان چارباداران و چارپرواران ده انا برای دون و علف همه چی را میده میکنه. استحصالی ازبکستان میباشد. انا مید نیماتور داریم الومینیوم موتور داریم. دو نامید موتورش انا کیلوواتشون 6.5 کیلووات 3800 واتن 170 ولت بلور کار میکنه. مقصد که بعد تو کم قطعی کار کرده میشود. بوچکاشون 4 کنجا میشود. سیتکاشون انا 4 تا نسبت دارد. برای دو نمود علف های اینا یا نمود نسبت کش دایجه سودگی یا نمودش اینا. برای علف دوتا برای دون دوتا رنگ ارد سیم بار اینا ارد میکنه و جرم میکنه برادر جانو. انا ژیگلوس که انا اسم خوی دارن خیلی مالاتکوش هم هستای مالاتکوشون دیسی نه آبشی 28 تا کارچه دارن. مقصد که 100% میتونید استفاده برین. انا بوچکاشون 4 کنجا کروگلی همه نمودش هست. در تمامی تاجیکستان دستکمون هسته. بیمال میتونید زنگ زده خریدار کنید. ایناشون انا میدیم موتور 3050 سوم انا الومینیوم موتور 2850 تا تمامی تاجیکستان دستافکه هست. دستافکهاشون تو نمی رخشه. مقصد که تو تاکسیاتون برده رسوندن رایگان دوستان زنگ زنید ان شاء الله خریدار کنید. Hurmatli obunachilar, xush kelibsizlar Ihsonbek Sultan kanaliga. Birodarlar, bugun uy sharoitida mollarga qanday arzon, yana sifatli qarashda qo'ldan kelgancha jalb beramiz. Birdanadan like bosib, kanalda mehmon bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yingizlar. Do'stoni aziz, sana подписчикам хушон медона ки даича порина зимистон силос карда молора. Силос дода будум, ҳамон вақт ки бисёр одамон пурсида буд ҳамон силос чӣ хелай моло, чӣ хел мехӯранд, ира камтар бикунем мешава ёки бисёртар кардан дар кор. Бисёр одамон фикр мекунанд ки ҳами силос бигин, аммо ӯ да ферма мешава, бисёр кардан дар кора. Бояд ягон экскаватор хати хел кардан дар кор, хел кардан ягон чӣ кардан дар кор нест. Инами як тилочка силосай, силоси макайдонай. Инамира як моҳро на як моҳ пеш маҳкам карда будам. Ина ҳамин роз хуй кардам. ира сифатша тамошо кунед чӣ хеле сифати беҳад аъло сифат қати тайёр шудааст. иншаалло ҳамира барои молои хонагиё да молои хонагӣ гов ҳаст дар хона. ҳамин гово да ҳозир метавонем тарзи хӯрданшам тамошо кунем чӣ хел мехӯранд. ира ранги оши як ба як барои чорво беҳад зур будай. зимистон ҳамира канда лоӣ карда будам. баҳор ҳамиҷара полнина битон карда. мақсад барои тозагиро роя кардан. ин ҳамиҷара полни битон рехта як силосхона тайёр кардам. ин силосхонара то ҳали 1 гектар замин коридагим макайдон барои силос кардан. то тайёр шудана коридагимам 21 июлда корида будам. ҳоли ина нав як моҳ зиёдтар шид. ҳоли вай тайёр шуд то ки 100 рӯза шава. вай тайёр мешавад то 100 рӯза шидан шид. намҷа як телечка силоса ира хуй кардем. ҳамиш дар хона гово ҳастай ҳавоя дода тамомш мекунем ва я баъд ҷоида маҳкамш мекунем. просто як телечка маҳкам карда мешавад намешавад. мақсад одамо ҳаст молошон камтарака як телечка бигираву маҳкам кунад. ҳамира барои шароитиш чӣ хеле ҳамро тайёр кунем мешавад намешавад. барои ҳамин барои подписчико ҳамира тайёр карда нишон додестам. тамошо кунену худтон баҳо биден. ҳурматлы обуначилар, mana shu yerga bir tilashga silosni ko'mganmiz. Dani bilan ko'p birodarlarimiz, kuzatuvchi obunachilarimiz misol 20 ta, 50 ta, 30 ta qo'ylari borlar, kamroq moli borlar. Maqsad bir tilashga ko'msam menga ko'pi ziyatlik qiladi. Misol 5 ta, 4 ta sirim bor. Ko'pi ziyatlik qiladi. Kamrogini ham ko'msam bo'ladimi deganlarga mana kamrogi mana shu bir tilashga sulas xullas. Mana shu bir tilashga sulasni mana shu yerga ko'mib qo'ygan edim, mana shu betonning ichiga. Mana shu bugun ochdim. To'g'ri 1 oy bo'ldi. 1 oydan ochdim shundayda. Ko'ringizlar, o'zlaringiz baho beringizlar. Nasib shu yerda bir tilashga sulas bor. Qanday savollaringiz yanada bo'lsa kommentariyaga yozib
دوستان عزیز با چخیلی که همین برای نشاطی همین سیلوس تیار کردن ایکایی را محکم کردن در کار چخیل محکم کردن در کارشه در کامنتر بنویسین چند قای که میتونیم جواب میتیم. انا نمیشه یا تلوچکا سیلوسای همینجا چپا کردگیم انا 10 کیلو نمک کوش کرده الدرش کردگیم با بولوش با تراکتور های کردگیم تراکتور قطعی پرس کردگیم بعد با بولوش کلونکا کشیده انا یا دونه پلاتکای تنه کشیده با بولوش خوک پرتافتگیم که همین چیز انا ویرون نشوه گفته. انا با چیای انا ما استیشکه کردیم اجاره پول سیمین بیتون کردیم انا تایشته کلونکا در کار نیست ببین تایش با واقعا کلونکا در کار نیست فقط بولوش رو میکشیم. اگر که شما فقط همین زمین بکنین و در زمین ایراد کردنی باشین تای بولوش همه جاش به کلونکا قطعی میپیچونین 100% میشه یگون جایی بیزبی نداره. انا بیتون نکنینم میشود پروسه من هر سال ایراد بعد همیشه کردنیم همین چیز مدا مخول شد همیشه هر سال کردنیم برای همین بیتون کردم بیتون با مخول شد ایراد ببینن جای تازه دم استودای ای جوی تازه میگیری میبری میتی مولو راحت کردم میخره همین جوش مدا به حد مخول شد برای همین من همیشه بیتون کردم. انا hurmatli obunachilar men buni beton qildim bu yerda hozir beton qildim sabab birinchi o'rinda tozalik mana shu tozaligi menga ma'qul keldi mana eshitib ko'rib turibsizlar вообще mollar rahat qilib jeydi shuning sababiga beton qilib qo'ydim. Ana agar sizlar beton qilmay turib men bir qilib ko'rayin oldin shu narsa menga bo'ladimi bo'lmaymi deganlarga shunday yerda kavlab asti ustini klanka qilib o'rab qo'ysangizlar ustiga to'proq taylab qo'ysangizlar ana salqin turadi ham juda sifatli turadi. Ana shu narsani sizlarga tavsiya qilib qolaman. Hozir mollar qanday jeydi bu narsani buni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Ina do'stlar aziz ina yusala ina har yaktash oxirmonda hamiravesin xurdasi ina govoy kalonu gonojin baqacha hamachi hasta hamja xurdasi ina silosa bu sedona gustandam hast ina mi gustandoyam ayna mi silos xurdasi ayloq ana chiloq shida omada بود inshaallah دارو کردیم سوس شده 100% سیلوس خورده است. اینا مسئله ای که با قچه‌ها که سیلوس خورده است اینا رنگ اوش یک و یک خوردگی برینه خورده است. مقصد چیزی بهترین چیز بوده هم چیزا کنیم بو اکونوم میشه ایچم پرس هازی لبوی آدم پرس تا خونش رسیده اوغل جمع کردنش 27 سومی 28 سومی غلطی دیسته ای جوش 25 سومیگا بور میکنی میوری کارگر آدم میتی همون 28 سومی میغلطه چه مایوای ای در طرف مو هازی نمیره یا تلچکش 2.5 سامانی با تراکتور دمیتی همی 3000 سامان اسیوسو دمی رسخوت شدسته نیکین انا چنی یک سطح پرسایو لیکن ای سطح پرسته ای کالری ای بسیاری بو مولو بسیارتر به مدت میخورد.